good morning, good afternoon, good evening. Nuka rin kayo man keti yato malbe, king television man o social media, iniingbawa lang chismis at yako Sonia Soto. Ini Hunyo, pepalwal ning Reuters Institute for the Study of Journalism ing digital news report para king Banuang 2023. Agpangking survey lulto na maragula porsyento dareng Pilipino, lakwas kareng kayanakan ing malbe at manwala kareng social media influencers at celebrities. Bayo tamo puntalan ing pisasabihan ayan, baluan tamo ing mapila na detalye tungkol keng digital news report ay ni Banwa-banwa, magluwal yang digital news report ing Reuters Institute for the Study of Journalism. Metong niya iting online news consumption survey kareng miyaliwang bansa. Ngayon banwa at yung 93,000 online consumers kareng 46 na bansa ing sakop ning survey, kaya bekareti ing Pilipinas. Mapilan kareng key findings king report ing pamagbaba na kanuning interest dareng online consumers king balita. Iba't keng 63% inyang 2017, mi bagsak yaiti king 48% nganing 2023. Kabang ating 36% kareng respondents ing sasabi na mimiwas na laking nanumang balita. Ing trust rate keng news at mo keng 38%. Mayakit mo rin king survey na ding social media influencers ampong celebrities, ila na ing migit at atangkilikan antimong source of online news kumpara kareng journalist ampong traditional media. King Twitter at Facebook, manimunaya pa mo rin ing media. Dapot, karas king YouTube, Instagram, Snapchat at TikTok, mangibabo na lading influencers ampong celebrities. Diskubre pa keng digital news report na ing Pilipinas, abe keng top 6 countries na matas ing pamagamit TikTok antimong news source, iti atyo keng 21%. Dagdag paketi ding kanong active participators o mag-post at mag-komento kareng balita keti bansa at sula keng 34%. Makanyan mo naman ing keng reactive participators ang mag-like ampong mag-share mo. Kabang ding passive participators o alang pakyalam at suna lakeng 33%. Nung lawen yung report, karas king level of criticism king media at kareng journalist. At yun naman itikeng 63%. King Pilipinas, pekamata siya kanong porsyento na many batanla ding kritisismo kareng politiko ampong political activist na at yun 46%. king episode tamong ening aldo akakwentuhan tala din kay katamong matena ka nakayabe kenikin CLTV 36. Justin Dizon ing kay katamong news manager. Paulo G. Santos at Liana Canilao din kay katamong field reporters. Liana Canilao, CLTV 36 reporter. Host, former production assistant. News writer, college school paper. Rising producer awardee. Former project director of GAMAT, a non-government organization. Paulo G. Santos, CLTV 36 senior reporter. Host, producer, former anchor radio operator Inquirer.net. Radio news correspondent, Double B sa News TV GMA Network. Executive producer, investigador. KMJS researcher. Present auditor of Central Luzon Media Association and former director of Quezon City Press Club. Justin Dizon, CLTV 36 News Manager. Host, producer, former reporter and cameraman. Co-founder and chief editor, Pampanga360.com. Former lecturer, Holy Angel University. Former news correspondent, Philippine Daily Inquirer. Former news stringer, CNN Philippines. A fellow of Conrad Adenauer Siftang Media Program in Asia. And past director, National Union of Journalists in the Philippines. Sonia P. Soto, CLTV 36 President and General Manager. Host of award-winning programs like So to Speak, Wagi, Perspektiba, and Bawal ang Chismis kay Sonia Soto. Former City Administrator of the City of San Fernando, Pampanga. First Associate of the Institute for Solidarity in Asia. Former legislative staff, former leader of Different People's Organization, a human rights advocate,
Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Best Public Affairs TV host in 2008. Ikitamo king kaya katamong VTR na ingke kayong talasuyo, ampong kayabe kayong pamagbalita, at pamamie impormasyon ketikin CLTV 36 atin lang kanya-kanyang credentials na maulaga para king kredibilidad ng pamagpasyag tutong impormasyon kareng memalen. Inya ila pong akayabe, tamo king pamagsuri king pisasabihan tungkol king bantang IT king traditional media, base king datos ibat king digital news report, nung nuka rin dakal lakano ding mas tatangkilik karen social media influencers at nabaluta naman hanggang Nino Malyari. Okay, agyang Nino kano Malyari ng mamalita ngeni. Ating marok ka rin. Kasi lawen yun ing meto nga tao ating yan dadala na cellphone, ating yang access keng Facebook na ken social media, ating yang ikita malilyaring sitwasyon kindalan. Alano man ding reporters, yasa yang mamalita. Marok kita. Nung ako pong kutnan niyo, pormero ala namang marok ka rin. Mumunan dili, in a democratic setup, karapataning balang metong kaya katamo, itang magpasyag nung nano itang kakakita mo, we can broadcast whatever we want as long as we don't offend other people or we don't, what they call this, violate any rules under the Constitution whatsoever. Pero, kailangan maging kwidaw tamo mo rin in a sense na alitaya te take as a grain of salt, detang ganaganang akakita mo. Pero, like for example, as journalist, para kanako, makasaw plareta, ketang news gathering tamo, especially for local journalists like us na naman bakanta karaguling saklo ng kaya katamong operations, maragul lang bage, retang citizen journalist, so to speak, na mamiatip kaya katamo. Ita senaryong ngayon na basta tating taga ng Malalyari, dakal na chison na buring-buridang magpabidala. Uling kagana-gana kasi ngayon oras ating social media platform, aus da karela, digital creator. At dinina na yung upaya ng social media company na gana-ganang tao, maging digital creator, uling ating pisasabihan na monetization. So, Detang reels. Anong karakal, endless talaga. Papakit danong makanano, ano ang mga pwede, paano mamomonetize ang inyong reels, sana. Anang karakal manal be karela kasi buridang buri, itang manakitan lo. At talang marok, kasakit na nimbi Paulo. kasi kailangan ta sabi karele, ingkesa tinga na kaya kaya katamong stasyon, anya makaatinta ng digital platform. Itang asasabayan tala, retang bentahe da rin ng vlogger. Kasi ila, indepensada, igami kasi itang authenticity na nitang malalyari ngayon papaltomingan. Ika yun na kayong karal gatekeepers. Nga kailangan nyo pa sabihin kayo, kapilan nyo pa balita. Makayang depensada rin aliwang vlogger. Makanano may katuliranan nito, Eliana. Kumbaga po mamitang immediacy, biyata na karening vloggers, karening social media influencers, antimopin po itang mag-post, agad-agad, binapin po Sir Justin, makasaw pla naman kaya katamu uling, antimo itang milyari, abalo tayo uli da. Ngayon po, itang immediacy karelata ni Ibye po. Ngayon, yung kahit tamo mo po, kumbaga sabi ko edge tamo, bayo tayo po ipaluwaling medong abalita, itapin po, dumalan yung gatekeepers. So, kumbaga, itang ipaluwal tamo po, itang impormasyon na totoo. Kaya ikatamo po, pag maragol tamo, kumbaga, ikatamo yung journalist, na ingluluwal tamo po, dadalan niyang research, manaliksik tamo, makanyan, kumbaga panigaralan tayo po talaga. At detang aliwang impormasyon po kasi na edaaluluwal din ng influencers, din vloggers, ikatamo po kumbaga mantun kareta para abietamo ka rin tao. Ngayon itang detang influencer sa aman nyo, itang immediacy, itang dieta na karela mo kasi as it happens. Kasi happening rule of the game ito Ngayon king social media dapat itang immediacy, itang as it happens, ATM. Tangyeni, happening now. Makanyan, yapinin burida itareng deng tao, deng consumers na ning social media, itang burida versus itang dyaryo, radyo,
TV na bayo de paluwal ne pangkarakaladela nan para karela luma ne. Pero ausan tayang news, sabi mo. At ating kumong buring puntalan pa mo. Itang amanwan ko, itang sinabi mo nantin na eta na balo nun totoo. Amon imburi mo ban sabihan, dening influencers ang vloggers, intutukuyan mo bang emo na balo nung nantuto, yapin itang karelang interpretation, na manibatan kayong karelang standpoint, na manibatan karelang prejudices, biases, makanyan. Bakit? Then waring reporters, then journalists, then kayong media, alalan sarili dan standpoint, alalan sariling biases. Kanyan lang po siguro lulub din kaya katamong gatekeepers. Kasi anti mo po ako bilang news reporter po, mangalap kong balita kayong kilwal. Kay ba't po isulat kay ing balita, iparalakay po kan Sir Justin. Iyan na po katang, kumbaga, kung ating kuman na bias, ketang sulat, ketang balita ko, iya pong mag-correct po kanita. So kumbaga, nung ating man personal biases, kareng reporters, kareng journalists, ating gatekeepers po, para siguraduhan na itang milwal kayong publiko, yapin ita ing tutu, makanyan, ing fair, ing balance akay po. Abanggit niya kasing liyana ng dititang immediacy. Na, so ngini, uling pin antimano, cover me, apalual me, anyang time yu na kairakalan, dyaryo, radyo, and television. Makananuya ing behavior yu in news consumption. Timo po kayo growing up, makanano yung making behavior yu in news consumption behavior. Talagang, well, ako kasi aliwana ako man background, di ba? We considered news, television, radio, then dyaryo as our platform to voice out in kaya kaming issues then concerns me, King Balen. Kasi siyempre, yung panahon na ito, panahon na nitang kayari-yari na nitang paper lifting na ning martial law, yung 1981, for example. Although, siyempre, magkasakit kami kasi uling kaya makain papansinan. So, ating tendency, yung mo, kingarap na mo ng US Embassy, magkerake pa akindalan. Balo mo itay, tanggawan mo nga ni ngega na para mag-land ka king news. Kasi, ding tao imbalo mi, isong ikit deking news, makaila, ma-enlighten la, aabaludan na. Ba, atin palang makanya na issue. Mitas na naman pala yung presyo na ning gasolina. Ngayon pala, pauli na pala nining big players. Kanita, syempre, dahil ang big players, ne? Kay ba't apapaliwanag mi nung nanula retang sangkan. Ne, aintindihan na rin tao na nino ring OPEC, nano la ring multinational corporations, nano yung epekto na ning batas, etc. Mababalo the king news. So kanita kami yang kaya na kami, we give premium. We value the importance of news. Nung disnay itang makanya na proseso, siyempre, karagula bagay ngayon karagula pamiyaliwa. At kasanteng. Sabi mong kasanteng. Kasi kanita, nung itandelanan ming kasakitan para apaluwal ming metong statement versus ketang ngini, a matter of minutes, apaluwal mo na yung kekang posisyon at dakal noreng makabasa. Tweet na mo na yung politiko, agad-agad, akwa mo na yung comment nung nanitang buri ng asdaga kapabaluan. Yabin bining game changer ngayon kanong laban ngayon karening media entity. Kasi nang papalwal tamong balita, expecta na nung apipi kumparada katamot, badakal man wala karening vlogger. Kasi akakip niya naman karetang real-time mag-comment at maniwala karela. Dagdagya mo naman karelang credit ita. Na panuwalan tong dakal na views. Habang magsalita la, dakal share. Paano walang, dakal maanwala kay kami. Anya yung bentahe da, sabihan da kay tao, mas dakal pa manalbege kami kaysa kay kayo Mas dakal pa manwala kay kami. At dakal magagri kayong gagawan mi na gusto hindi. Anya, gusto ikwa dito ang majority, akakit mo, mas dakal ya likes, mas dakal ya
ikuang sentimiento ket ang gagawa ng mo kanong gusto. Karin dapat ikumpara ning public ing pagsilbihan da ba? Wapin influencer yapin, dakal manwala kayo. At dakal na memunan keng makanya. Ano itang gagawan da? Kasi ing gagawan tamo, keng intindi ko, serbisyo ya ken publiko. Kaya benenitang kaya katamong panata. Iya mo kasi kabud obra panata ya. Ing panata mo itang gamitan me ing kaya kang profesyon, ing kaya kang platform, anti mo in TV bilang meto nga platform, para pasyag mo ing mga bagay na makasahop ka rin memalen na misip, base ka rin ang mga informasyon na pepalwalta mo para abitasada na nung makakayap kimbalen at nino retang tao na gagawang emayap kimbalen. At maka-apekto king karelang kabiyayan o king karelang biye. Atin tamong akakit na talagang abuswanda na yung platform at makaperwisyo na lakembalen. Siyempre, itamo mo naman obligasyon individually or as journos na ikorekta mo ita, di ba? In fake news or disinformation, misinformation has been there since way back pa. May bilis siya mong uli na ning atin tamang social media.